Ngatho muno ni undu wa gucoka muthoni wa Kirumba na Waithaka wa Jane ni makorwo magiconfirm wendo wao ukirio sawa. Muthoni akoretwo kuria US na arakorwo akigerera kuria UK before acokete guku bururi-ini, na ukorwo eri acio matirakoretwo thabari iyo hamwe. Andu ni marakoretwo magiciriria hihi eri acio ni mahitanitie, no finally muthoni wa Kirumba ni akorwo agicokereria guku bururi-ini kuria akorwo agicokereria mitambo-ini on Kameme FM na akorirwo akiamukirwo na wendo munene muno moso ni mashabik ake a team Canjamũka. Waithaka wa Jane akorirwo akihaica ngari na kinyagia kuria airport kiroko muno kuria akorirwo akiamukira muthoni wa Kirumba na wendo muingi muno, na mbica na caption ino Waithaka akorwo akirekereria thutha wa gukorwo akiamukira muthoni in the airport kiroko kia umuthi nikio giagitiga andu macanjamukite muno magikenerera wendo wa aya eri. Muthoni wa Kirumba ndanakorwo aki waste any time na akorirwo agicoka kuria gwa Canjamũka on Kameme FM kuria akorwo akiamukirwo ni Chef Gathemba akimwamukira na wendo muingi muno, na muthoni agikorwo akiariria mashabika thutha wa thabari iyo ya kahinda kanini kuria UK and also USA. Karibu sana mitambo-ini ya Kameme kayo ka muingi. Sema kukumisi bwana.